mga idol. So muna yung trabaho doon sa Japan karon. Balag kapoy. Grabe ka init. Muna yung mong gimbata. Taas kayo niya mong gimbak. Muna yung itrabawan. So sa kapoy kayo kasi sa pasaka. Naog. Tapos muna yung mga kaputanan. Tanawa. Sa likod na ako. Muna. Tapos kayo. Tapos inita. Dili ba na mao. Kasi sa amin ma-assign na ni matagadlaw trabaho, matagadlaw kapoy, pero laban nga punta init kayo karon kay tadtaw hapit na may hapon na biya na mo mag-rest. So karon mag-rest na may paul karon chill na kay hapon naman ting out naman 5 pagkasunod chill muna kay nag-relax pa miya na kay kapoy kay sa trabaho ako mga kabani pang kapoy na nami sa park ingkod ako kay tadtaod manglakaw nami gikan may gawas na sa among gimba sa among gitrabahoan ginhawa sa upan bago mo uli kay di limang trabaho kat pero lain bang yapon kay na may gisurportahan para sa pamilya ano siya. So karon mao na akong update diri sa Japan sa trabaho. Ang Ginoo gauban sa ato. Amen.